ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya nga iti aramidem, Enteng. Ay, apay di mo makita nga ada kacachat ka. Kan madamati pa nagkape. Itay payladay ta akape Nalipatam samot ti pagrebengam iti barangay. Apay ko ba ang malipatak? Adamat sekretaryak ijan no awanak o. Ay, darasumkit din. Di mo ka dinanggag ti ibagbagada, akanayon kakano nga awan iti barangay. Ay, umapal daladag kita. Ay, awan ti adu arason. Darasumkit din tamapan kan. At dapay kagawad mo akanayon kano nga aglangan. Alis to da kanulaeng no panagaawat iti honorarium. Ay, suda puwera ako. Mangala ko may iti clearance ka. Gumawan man hindi pare Enteng. Kanayon lang awan. Ada mo ta sekretariana, tatabadong. Uray adda ka, tasaan mo't mabalin na si katimang pirma, iti pirmaan na kuma. Soblian yun tulaangan, tata. Aramidok, tapirmaan to ni Kapitan. Nagpa-importante launay mo, dahi ta, Kapitan. Di na pa amumot akasyan ti tawa, kanayon nga, subli-subli di tayo. Asidaglaang mo, di tabalayo, tata. Kasanungay, dagiti adayo ti balay na. Malas da. Agpapada kayo iti panagrasarason na. Di yo amo ti rigat, ti padayo ataw. Masuron ni badong po kada kayo nga opisyalis ti barangay. Apay ka di manan, Maray. Umapal ka day, iso amasurawn. Ay namaray, saan aga po iti apal? No di kat gapo takanayon kayo nga awan ije barangay haul. Apay nga awan ako nam. Ada kami, maut. Na, kasko maita. Si Kati Onjutay. Nga madaka mo dito'y tirsinam nga glalakaw. Asidag maut. No, ada ka sa pulan da kanyak. Mabalindak maut apok kawan dito'y tirsinak. Kasta ka dilatan. Mapankalaang no adamang pukawkan ka. Agaw awat kayo iti honorarium ade kayo mat aramidan amay apagrebengan yaw. Enak manlangan. Naggapukan samot ijay tersena, kwarog. Apay anak itak apimanaw ni Marituyang akas masursuron. Nangagkuti saritaan da na natuyang kan kagawad kwa na ngantay. Anya tinanggagmaw asaritaan da. Kanayon kanungawan dagiti opisyalis ije barangay haul. Ay, dayta ket ti kungkunak. Imbagak namin kani uncle mo amasapul akanayon da nga adda ijay. Napanan na ayan, tay. Ay, rimwar mo't itayan. Awan ka di ije barangay hall. Jak pa'y napan ijay, antay. Ay, agpapada kayo nga rod nga awan ijay Uray si kamat, ada ka pa'y matlaang ditaw. Ha? Aywan, uray sak gayam, kat jak pa'y napan ijay barangay haul. May isa kabit kwarag. Apay nga da ka dito'y sangot ti Tersina. Nay, apay adamagin nyo, tata. Saan ka di nga uray si kakat adakamot dito'y Tersina? Uray agmalmalimang nga da dito'y Tersina. Ta saan nga gururay iti honorarium. Ang amda kayo ngay, ada honorarium yaw. Anya ka diti parikot mo aya. Apay amasiknaran ka launay kada kamay. No awan kami di barangay haul. Umapal ka kaday? Umapal nga. Anya ti apalak ngay. Ti kinaliway yaw. Awang kababay nyo Huh? Apay nga awan manin babayin may. Awan bayin yaw nga umawat iti honorarium. Nga awan mo ti mararamidan yaw. Apay ko mga awan mararamidan mi ngay. Ay kadamagam-tabagim Nanya tinaramidan yaw. Agpapada kayo amin. Awanan kayo iti bayin. Ay di da ka manlangay. Yes kay. Ay, sikamot ti masabat ka, paray. Wait. Saan ka di arumbang ay barangay hall tayan mo, pare? Apay adiktaran na ada sekretaryak ijay. Apay di sekretaryam ti kapitan. Di ka man agin lalaing. Nalalaingak ngam iti sika, ta kapitanak. Idinto ta sika. Awan tupay paglaingam. Kahit, anya kay tinaramidam para iti barangay mo. Pasyar ka lapas yan.
Uray kumano, ipatarimaan mo kumati, lasong-lasong a kalsada. Di sikan timang tarimaan no kayat mau. Apay asyak timang tarimaan? Sa upay itatimay sa kapitan ti kasta, pare. Ti kapitan, ti pagsayatan ti kabarangayan natin to na rin na. Saan nga guray lang ti honoraryaw makunak madain? Na, di pagsayaatan nyo ka ni Marito yang matiin to na rin. Saan kat asyak ti sipsiputan? Nagkita kayo kadiki ni Tata Badong Angkal. Aging lalain ti salbag. Sa pawan nakit din, ti kinalain ka. Ngam maminsan, kaslapod mo ti bagbagana. Asino ti angkal mo? Siya kuno ni Badong. Sika Oh, natataar ka nalalaing kamutlaan. apay nga raw nga ibagam ahusto ti ibagbaga ni Pari Badong. Amangan ka no nga minuad da umay nga gapoy jay ilay. Kat maduktalan da ka na yun tayo asaan anak ka jutay. Awan ti umay, nudidak awagan nga umuna. Isu nga, don't worry. Sige imbagam day tangkal. Isu saan akong ngagdanang. At ako maipapirma, yung mawamanin ni kapitan, maray. Nay, awan ka di ijay barangay hall, Pari Badong. Awan manin ijay. Kunak nun nyalis ng opisina na dito balayaw. Tamasapol pa yung umayak dito. Ti amok kat adda ijay barangay hall. Hangam ko namot nga awan. Awan nga raw. Rumbang ko mga da iti opisina na. No oras ti trabaho. Saan kita sumanursor? Kas labulos a baboy a sumanursor. Makapasuron. Ala, iba timunday ta Pari Badong. Ta ipapirmak to intun sumangpet. Sanay. Ibagak tulangan kini Apo Mayor. Akanayon nga awan ti kapitan. Napanam ka di inteng. Tapno amom, masursuron ni Pari Badong. Apay ngay? Adda ka no papirmaan na. Ang gapo tawan ka. Inna ka no ibagakan ni Mayor akanayon ka nga awan iti opisina. Salbag da dya Pari Badong. Itun kuwan puligusag titenged na noong tanak ni Mayor. Ay, anya nga tamat ti mariknam no iso ti kapitan. Kat sika ti mapan agpapirma ngem kanayon kamut nga awan. Agar aramid iti nabangsit da dya Pari Badong. Isinak to pa iti karadkad na. Kasano kuma ti panangisiinam iti karadkad na. Ay, anya nga taaya ti aramidak iti da dya taaw. Ti kasayaatan nga aramidem, agyan ka lang ija opisina no oras ti trabaho. Nagalasin taramid na kitang opisyalis. Oras pa lang ti opisina at dadaki din di tanga giinom. Agkasangan ngamin ti may sa akagawad, Tata Badong. Apay aditada nga'y barangay hall nga giinom. Napanda ko man naginom iti sa bali Saan kit adita barangay hall? Kayo mat makiinom Tata? Naalas akitaan no dita barangay hall ti pagiinuman da. Oras pa lang di trabaho. Saan kumamot adita Kinintun malpas kuma Inkay baga kadakwada, Tata? Sanay. Pictura man kiida. Intun kwan, ipusko ti ladawan da nga giinaw. Papanamanan ba daw? Nakalukuyay, dagiti tattao, tagrali kami, ijay sango ti barangay hall. Barang agbalew, dagitang opisyalis. Kano sandang agbalaw? No di da pala agbalew alumanangan. Ijay kami munisipyaw nga agralay. Yawan lat di ka mapampanunot a pagtaktaktakan. Makapasuron nga mindagita na butusan. Ijay lang maawat da, ti ururayan da. Kano awan ngay, ti maalukoy mo nga agralay. Imposible nga awan Ado ti masuron kadagita nga opisyalis tuyan. Mala, no adda maalukoy mau. Umayak mo. Tapno ipakita tayo ang masuron tayo iti aramid da. Inteng, papanam ka di manan. Di ka agtaltal na. Kanayon ka arumwar. Ngam inton adamang sapul kan ka ija barangay hall. Awan ka mag. Adala darayak apas kan. Imbitado ak iti paskan ti may sa akumparat. Kanayon la ka di day taapas kan. Tadi ka pa yan matatao ija barangay hall. Apay anya kumati pagparikuta maya. Siyak pa'y lang ti kapitan, yun no?
Gapo ka day, tasika ti kapitan kat aramidem amin akayat mo. Kapitanak nga ron. Sakti turay dito'y kabildatan. Oh. Ay, saan ka ko mga aglablabos inteng? Panunutem nga adda pagrebengam iti kabaranggayam. Ay, ada sekretarya di barangay hall. Ha? Day talat isang kaibagam. Kasano, numapunuan ti kabaranggayam. Hey, awan ti maramidan da. Nalpas akong nakatugaw akas kapitan. Oh. Ay, maday at talaga ti panagrasrason mo, inteng. Oho? Awan ka tiyan mo da kita. Na, Tidak mo dar aramidan da. anya ngay dagiti umarimbangaw di ta barangay hall, inteng. Ay, kasla nagadumat at tataaw. Anya ngay ti iririyaw da. Gail! Na, Gail! Ay, nagado ti tawi jay barangay hall. Ada placard da. Ipa-impeach da kakanaw. Anya? Impeach? Kababain ti ma-impeach nga opisyal. ay, day tapay lang ti kunkunakken ka, inteng. Ay, napunuanan ti tattao ken ka. Inta ka no jay barangay hall ang Gail. Ah. Sumango ka kadakwata. Diyak kaya ti sumango kadagita at tao. No di ka kano sumango kadakwata. Mapanday jay munisipi haw. Ha? Ay, salbag! Intayaw, tadenggan tayaw, nuan niya ti kayat da ama pasama. Ay, paray! Paribadaw! Apay, anya daytoy. Si kamat ti dadaulo daytoy agrupaw. Kaya't may ngagbaliw kayo ng opisyalis. No di kayo pala agbaliw. Ipa-impeach da kan, akas kapitan. Anya nga ipa-impeach? Sino kumanga ti makabail as sumukat kanyak? At damit ordinansa tayo. Ano saan pa analpas ni terminaw, akas kapitan. Kahit adda madi ama pasamakin ka. Mabalin na sumukat ti asawa. Wenno anak mo ang makabail. Kaya't mo asawan, isukat yun ni Banang. Kapilitan na kasta. No di ka pala agbaliw. Iyay. No masadot kan, ni Mari Banang ti sumukat king ka. Ay, agawid kayo kay Den. Ada pa'y papanak. Siya pa. Hoy, kapitan! Happy manaw, kapitan! Ano ba tayo? Pimanaw ti balyo do nga kapitan! Hay kakadwa! Mangipila tayo iti reklamaw! Gapoy ti mading aramid ti kapitan tayaw! Kasasauda ka itay dagiti tattao, ngampimanaw ka. Ita, mangipila da iti reklamo kontra ken ka. Anya? Mangipila da kanu aya? Day tangarod ti kunada. Anya ti kayat mo? Ingka agkid daw iti pamakawan kat agbaliw ka? Wenno, ma-impeach ka. Kwa? Ay, sus. Ay, kababain ti dumawat iti pamakawan. Ang mas kababain ti ma-impeach. No di mo kayat ti mapanagkid daw iti pamakawan. Urayam nga rod ang ma-impeach ka. Ha? Siya kanon ti sumukat a kapitan. Anya? Kapitan Banang ton? Saan a kapitan inting? Katwan talaga akas tati mapasamak. No agpatangken ka, adi ka mapanagkid daw iti pamakawan kadakwada. Si kakadin ti agyan iti barangay hall. Anya pa'y ngay no di kasta. Ah, Si kanto ti agluto, aglaba, agdalos, kan aminan. ay, diyak kayat. Narigat ti agtagibalay. Ay, inak dumawat iti pamakawan. Kat ikarik nga agbaliw ako. Ay, anyat pakakumkumikumam itangay, paray. Ay dinak disturbain. Ta isagana may kadagiti kakadwak ti reklamo may. Kontraking ka. Ay, pare. Ay, sus. Si kamot. Saan kayo nga agreklamo ta agbalbaliwak? Ha? Saan ako na pumanaw? Aramida kong ti pagrebengak iti barangay tayo. Ipakita ang babae ni ti aramid. No di mo aramidan ti pagrebengam. Ipa-impeach da ka na talaga. Ay, pare. Ikarek. Agbalbaliwak. Uray ka na yun ka nga umay iti barangay hall. Agkapita iti nakaadado. No lakit makita may ang nagbalbaliw kan. Saan da kan nga ipa-impeach? Ay, ikarek pare. Sana ko nga agbalyudong. Promise. Ay na, kapitan! Aramidam ti pagrebengam. Tapno di da ka ipa-impeach ako na ni Tata Badong.
Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.